Jotelo mag Kenya Kwanza mawuok North Rift owacho ne jo Kenya nyaka ikre ne sirikal mabiro riwo ji duto ma ok odewo kweth mar siasa ma ng'ato wuoke. Kane giloso Baringo kanotelnegi kod Joseph Makilap ma bende en jakanyo mar komiti mar omenda e od bura kod nyawadgi ma Baringo South Charles Kamuren, ne gilero ni ng'anyo mag rowere mag Gen Z koro chuno jatend piny mondo los sirikal mabiro riwo wi oganda duto, kamano e yo kende ma tieko ng'ur mag Gen Z go. Bende jotelogo norwako wach mar wuoyo sirikal mondo mi ochiw ne jatend piny thuolo mar loko telo e sirikal mare kamoting'o nywako rowere telo kendo winjo ywakgi. Kitu ya mtu wameona president anasikiza wa Kenya. Kama amevunja serikali yako yote, ministers yote, si hiyo ni kusikiza wa Kenya? Si ni kweli? Na sasa tumbe nafasi alete wa Kenya wengi kuingia kwa serikali. We want to expand the political space so that we have more people in government and we have a stable country. Because hii Kenya inatosea sisi wote. So kuelekea hapo mbele, tumekubalia rais ashirikiane na Wakenya wale wote walete ndani ya serikali, ndio Wakenya wote waweze kufaidika, kwa sababu yeye ndio rais ya Wakenya wote regardless of how they voted. Na ile hatua utachukua, tunajua unachukua kila hatua kwa ajili ya faida ya kila Mkenya. Tuweke Kenya hii iwe kitu kimoja. Na tunasema asante. Waje tutarajie ile mawaziri utatutolea kulingana na mwito ya Wakenya. Sisi kama wajumbe tuko tayari kurudi bungeni na kusahisha kuambatana na sheria kwa ajili ya mpangilio, kwa sababu Kenya hii lazima tuende pamoja.